I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping for. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aris Fernandi. Selamat datang kembali di pagi yang cerah ini. Dan seperti biasa di pagi ini kita sedang mengadakan gowes bersama Bang Aceh, ya, tahun ke-50. Dan pagi ini kita perkirakan ada sekitar 3.000 peserta yang hadir untuk melaksanakan atau memeriahkan gowes Bang Aceh Action 2023. Oke, dan rute hari ini guys, kita keliling Banda Aceh seperti biasa karena ini fun bike ya. Fun bike gowes santai, jadi kita nggak ngebut-ngebut, kota-kota aja. Dan tentunya nanti seperti biasa kita akan dapatkan kupon, dan kupon itu akan kita berikan, semoga hari ini kita bisa beruntung, oke? Siapa dari Tuhan? Dadah dari Tuhan. Luar biasa guys, ramai sekali guys. Ada 4.000 peserta yang hadir hari ini. Don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. Dan ini peserta dari tim kita hari ini. Dan juga ada pasangan yang luar biasa. Kita selama perjalanan di sini kita juga membawa peralatan untuk maintenance sepeda. Kita bawa ini apa? engineer kita nih. mekanik kita ya Om. Mekanik ya. Luar biasa nih. Langsung on the road nih ya. Jadi buka bengkel bisa di jalan. Luar biasa Bang nih. Jadi gimana Bang kegiatan hari ini kira-kira nih? Jadi kegiatan kita pagi ini kan hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Kita harus berhati-hati karena jam jalanan juga lagi rame-ramenya. Jadi kita harus waspada walaupun kita fun bike, tapi kita berbagi ya sama teman-teman pengguna jalan lainnya. Ya. Pokoknya kita, insya Allah kita berangkat sehat, pulang juga harus sehat, lebih sehat malah ya kan. Oke. Apa kak? Kak apa? Nggak jadi. Jasa pompa keliling, bolehkah pompanya kak? Jasa pompa keliling. Aduh susah banget jadi Banda Aceh ya, jadi tukang yang bocor ya. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke. Go, 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 Di go. Taman Safiatuddin dalam rangka mengikuti gowes Bang Aceh Action. Mana ya? Tak ada baju, aku pakai baju guys hari ini guys. Ini baju saya. Lihat sini kak. Ini baju nih. Ya. Ada baju kan. Kita sekarang sudah berada di finish. Ya, tadi start finishnya di lokasi di sini di Taman Safiatuddin. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go.
there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 still go, 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 slow, go, still go, go, there's no hope, go, still go. I know. Apa ni banyak kali bu? Hah? Apa cerita lu ni banyak kali? Ini ada orang nggak datang. Apa target kita nih? Ya, kita ada hadiah utama. Hadiah utama ya. Coba lu bocorin yang mana hadiah utamanya? Best sekali kemudian aku. Kau kasih aku kali ini satu kak. Kemarin kayak kasih. Kalau gratis apa sih? Ini beli semua nih. Beli semua nih. Hei, beli semua. Sedang konsentrasi nih, sedang dibaca. Udah. Tahu di mana ada aku beli? Apa itu? Di mana aku? Kupon. Kupon lagi. Kupon ya? 1 kilo. Nih. Bagi 2 lah. Dah. Mana kupon dah? Ada berapa? Ada 20. Satu blok. Nanti jangan. Really man. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of Dan gowes kita kali ini kita punya 3 kupon tapi masih zong juga. Ya itulah namanya undian ya, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Yang penting kita bersyukuri. Ini udah kita nih ada berapa udah? 5 kuponnya. Ada 5. Tapi hari ini lo baca cuma beruntung 2 apa tuh? Jadi buat kalian tim-tim sepeda yang bajunya lecek bisa langsung kontak kita ya. Harga bersaing kok ini. Oke guys, sekian dulu vlog kali ini. Yang suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan next kita akan membuat lagi video-video tentang konten-konten seru lainnya. Oke, thank you for watching. Stay tune terus di channel Arif Randi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Here's my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt.